tu mengantuk. Iyalah, barik keperlu sana. Matul kan dulu lah. Oh iya, encak dan duit. Kau nyaman kelama sana. Tegar encik matul dia mah. Lama betul sana. Weh, dia segar mas sana. Tiga kok setengah. Kok setengah kawan? Berita keluar Riko enggak ah. Alah, kau nanti malam KP joy dia wah. Tu orang tu jalik nya. Orang lelaki bini terjalik sakit balu dek ko mah. Karena badan dia. Karena awak kau dek ko surang ni baru dek. Alah. Kau kan dibuka. Tapi ke bawah orang lelaki bini sedoanya. Kak IG sama ya. Aneh bahasa aneh dek ko. Dia kok stang ni. Biji kopi kan? Leplong perangana deh. Dan jadi foto orang lagi bini ya. Kenal lo nak bini badan aku yang jadi mereka. Udah ada tu lah. Jangan bayar dia gosok baju lah. Baju lah banyak lo yang kali gosok ah. Gosok baju dulu kawan. Gosok seorang. Kopi pagi seorang. Deh, tekun uji foto tadi leh. Jaru leh. Masuk tekun foto tadi. Sakit kalau deh kok. Yang malang nasib lo jadi jong randu no. Perlu nasib di jong randu deh kemali deh ngosok deh mah. Tadi ngosok ah.